that we are not going to have ehurezi eyesirwe Ruhama Job Creation Initiative egenderire kureba ngo burumunyeto mu Ruhama rwabagwino okugombye mikono okwenda ngo ekatandika kuhangahanga obwe erukureta kwemerume yayo omukoro ogwo kutongoza wehurezi gubiro muri Kampala obwe gurukurunda n'abanyaruhama bona abarukuhanga muri Kampala okwenda ngo bakatekaho emiringo eyehurezi yakubasa kugendo misho nyenda no kwatagana n'ekitongore echa emutaka kitongore cha government ekitwire kine nkora konke yabinje ningera muri mutaka manyireho eyo kwegesa abantu emirimo y'emikono bakabegesa bakabaha skills ezo kubasa kukozesa emikono ukagira ibintu ebi wakora ukabiteko mu kakitare niwe ukabasa kubana ukora ki Engineer Pius Nyakira no watiro umutwe muhurezi obwagumze ngweki nikija kuhera eminyeto myinji okutunga emirimo otireho na no kurugombo runuka ntu leta project eji mujachire kandi mutusupportinge mujitanire ebase kugira ko yahindura amagaragaje tuza kwega gukora bwashumbusha tukore bwa bakery twece migata n'amandazi nebindi ntuza ko adinga ho bari because aho nko bunyobwa ubwo kushuga kotinga bitari yo goba kutwara umpaketi bari kuguze kijiko eminyeteru kwingana kakaga niye ratendekwe kandi nikija kubana kikorwa mu bicweka borumezo mukaga sente z'u kwingana miliyoni 800 nizo z'u kwetengwa okutware hurejo misho nkerizoba yesireho banywano banje nabagera nti nyobu narozere miliyoni 2 nabo baronde bibire zinde ziri korataho tugende hakiri turebe kutwahindura amagaraga abantu barahama aba nabaza ku bantu bakwatanisa n'ekitongore cya government cya emutaka na n'ekitongore cya revenues omukutendeka eminyeteji obwe batarukushashura na 10 buri zoba natwegesa we nakirebe nakunda kutugambira harive mpango y'omwani konka kache nkaraga mu cyangu ahi omukoro gujire kwera aba babiri bahereze kushoroza sente z'u kwingana miliyoni 97 omusente za Uganda amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwire.